Sijavaju okolo. Potrefili su materijal, keramika je u pitanju sad. Odavde, pa dalje predmeti su keramika. Zašto? Provodnik. Zašto? Keramika ima svojstvo kad blok radi da vibrira, da pulsira i na takav način širi energiju dalje. Na pomolu rješenja bio je Nikola Tesla prije 10 dana, otprilike mu je bio i rođendan čak, da riješi prenos električne energije bežičnim putem. I kad su ovi saznali, zapalili mu laboratoriju. Ali ova civilizacija, ova je nevjerovatna, ona nema veze sa Nikolom, ona je mnogo starija. Ja mislim da vi već znate koliko je. Rekao nam je Harsa. Te ja sam neko snima ovo ovdje, interesantno, ko da je klesalo. Gledajte, sad obratite pažnju. Obratite sad malo pažnju ovdje. Ovaj blok je u obliku jajeta. Jajeta. Simbol jajeta današnja civilizacija koristi kao znak, početak rađanja. A ovoj civilizaciji i ovo nije, znači sve smo prepisali, samo dali mu drugačiji naziv. Gledajte, objasnit ću sad. Na površini bloka je reljef. Imate ispupčenja, uvale ispupčenja. Svi jedan predmet, prednji kraj imaju špic, vidite koliko je to usko, špicasto u odnosu na ovu. Ovaj predmet ima špic, ovaj ima špic. A ovdje su uklesali to što se pokazivali osnovica 3 puta. Pa su napravili uklesavanje po ovoj ravnoj strani, napravili su pravac i ovdje. Ova 3 špica, ovaj pravac. A šta je ovo? Pa i ovo je špic. Sve su okrenuli prema istoku, u prevodu jednostavno, tamo ima nešto jako bitno. Nisu piramide. Ovamo je, mjesto se zove Gornja Vratnica. 4,5 km, ja sam opisao objekat tumulus. Evo ga reljef mjesta Gornja Vratnica. Evo ovaj uzvišenje, ovo najveće u Vratnici je tumulus. Ovo je tamo, sve okrenuto, tamo su grobnice.